Kubor nagaslem jong udongsan Hima. Kipulit kanong ba shalong kilalap ya kamet jong kaway ka Samla padang arpois nam kakerta Napoh kakali bakasyong hakaway ka jaka hakathain Mawpat. Kani klajia hakastep jong ka arp kunetarik klalangkot arjar puwe. Hapo kani kakali hasanda bakasyong kadon ka jingtho suicide note kapapen suba balik se kani ka Samla klashim hi iyala ka jong ka jingiem. Hakabanan kong yakatay ka Samla kabaday kabasyong basa hakaway na kidong hasor shalong lalap na kitraisnong bat kilasyam baya kakali lakhang na syapo. Lalabro ba katay ka Samla kasyong hakajaka berusyong kinongnya bat kalayang ya kakali harut kasurok. At kung kajing itu USP City ba BWXM haunong san Hima bakatay ka Samla kalaja nalayang nanduk kajanmit yung ka arp pratarik lalangkot arjar puwe. Kumta kibahayang asam kila ujorno akipulit hakajanmit yung kasngi palay namar katay ka Samla kalararu ilakajong kakali hakapor bakami nalayang. Ulit huro ba hapo kakali balapun kam dakatay ka Samla kipulit kilalap yakaway kasyawla sa iding bat kumjuro yakajingtho suicide note. Kajingdon jong kini kijingtho kalapen subajur balik se katay ka Samla kadakat hi ilakajong kajingiem. Tangba kipulit kidang tokit na baro kilyang banlap yakidaw tenrai. Ulit huro ba yamantahi kimpatla banong iay namar kidang pa yakamet Shanigrim Hospital namanta banle yakapos martem. Haba unang san Hima ula persyang ban ekran yakibahing hasam jong kani ka Samla kila kantait mardor ban kran namar ya kani kam kila IT syakipulit. Hadien bakladap ban post martem kibahing hasam kila yok ban pendap no yakajeng leniam lirukom hakalai poterik klalangkot arjar puai hang nehi hanong ba shalong.